Hadian baka Executive Committee jang Khasi Autonomous District Council leng baka ordar kabakalapan mi aka absen terik jang umbanay bapra arhajar arpulai hakaba nakaliang jang ka District Council kalapan sange hakabide berka election banjid ya usordar jang ka Ratchabong kabade banlong haka arphunru terik jang unailar arhajar arpulai hadian ba nakaliang uwe ki bajakun ya kena election wa Johnson lengdo ulait ban panjing syai na District Council ndai nakaliang District Council kam semnala setia ban ajing syai ya kidau balai pensange ya kena ke election kumta nakaliang jong u ulalait bantit jingkhang hajing kasari High Court of Meghalaya hakaba ya kena ke Mokoduma jong ba Johnson lengdo lami khmat dau muktir jong u UHL sang reiso rengkat berubah tidkhar hakaba nakaliang uba Johnson ulah panjing syai hakabedai berkenakan notification kawal pensange ya ke election jit sordar kabade banlong haka arpho nriu terik jang unailar arhajar arphulai bat hakaba nakaliang ka District Council haka hukum kabal penmi haka arpho praterik jang unailar kala penbet biang bagi election kabade penlong haka arpho nriu terik daiban penlong pat haka khandai terik jang ubenai nailur arhajar arphulai hakaba nakaliang Mbak Johnson dan Mbak Muktir ulah pentim panakaliang ke election committee jang kasaurat khairim imship katkum kabor penkub lembak kasaurat ak kala depan penkrak penkrum ya baro kijing don kam nakabenta ban penyak cakmat ya ke election hendrai kijing pensange kadai hakabadai berkata kajing penrung biangi kerteng thamai nakabenta banyok simbenta hakane ke election susu nakaliang undang Muktir ulah pentip hakakut pakat kum kat Khasi Autonomous District Administration and Election of Sordas of Right Khairim Imship Act 1997 Kelab Election Committee hapo ka section saw telah kedauru baik ka voter list daiban penkrek katkum bakendon kabasan susu nakaliang Muktir ulaong ba nakaliang ka District Council kabdai ka respondan wat hadin baka election committee jang kasaurai kaladab ban penmi ne penbenapat ba ya katarik ban penong ya ke election nrai karai jang ka bat pensange kaladai ka jing penkheng ya ke kendon jang ka ne kasaurai ak susu la kadau ba nakaliang jang ka District Council wat hadin bala pensange ban penrung biang kita kerteng thamai kami semla ailat setia ya kertong laki don em kano kajing ujor persya ya kita kerteng penrung thamai pakin jo simbenta hak election sordar nah kalian ke District Council lami khman da Muktir jongka ba VJK kenta rengkat berkong jikenta hakaba nah kalian jongki kila pentip baladak kidon kino kikenhut kibam hun setia ya kano karai kidai banlet ujor ne man pensengau ya kene lengbaka election petition hakmat jong ka election committee kanang manakaliang jong ka election committee kala bansim ya kino kisenjam katkum kikendon jong ka hadin banakaliang kineki armamla kila dab man pensengau ya kenong rim jong ki nakaliang ka kasari jong justice HS Tangkiu kala penmi ya ka hukum baka hukum bala penmi lengba ka odar jong ka District Council haka arpo praterik jong banai bapra kapan penbet biang ya ke election ban penlongpat agak kendai terik jong nailur arhajar pulai kadai ke pelong bean bat lapendam no ya kane susu ke hukum kalah kedau ban amar baka District Council kalah sim dakirai simet jongka hak bedai ban pensange ya kane ke election klan bakan thublang ya ke election committee ka bedai ka bor katkum kane ka an nakata kadau kajing pensange ya kena ke election jet sorda thamai harat cabong kalong kababean nakaliang ka kasari kar sasyong bisyar biang ya kena ke Mokoduma ka khatsan terik jong nailur arhajar arphulai haba bisyar saya kawaipat ke Mokoduma bala ujar hi dawa Johnson lengdo nakaliang ka kasari jong justice HS Tangkiu kalong ba watla kene ke Mokoduma karang sakod hakasari ban ai karai ka khaddu hendrai nakaliang ka District Council kala banyak cakmat ban penbai jika nakakam hendrai
kariban penting kena bahkan sinsong bisar kaban sawana kakasan terik jogun nailur kariban penteb hakasari yakisenjam kibakal asyem.